چیز است. خونه ما در ندارد از برای دوستان. از ازل خیلی حاضر مهرو بوده. بولبوک در نداره برای دوستان. برکلا. دیگه بعد از سخنهای شما ما نمیتونیم سخن کنیم. برای اینکه مهمون عطای خدا است. همه وقت این چیزی که برادرها سخنهای رفتگی دیگه قرمشایی در داخل میشود جمع بزرگ هم جمع میشود دیزنش هم جمع بزرگ در همه لقم میرن گوگو همه جمع میفروشن های ویلو تمام ولایت بودمون میان اینجا سودا میکنن قرمشایی این بزرگ کلام بزرگ کلام این پارا که میشه شنبه یک جمع بگاه بزرگ کلام میشه بزرگ کلام میشه بگاه بیم بعد بریم یا شاید یا بستیم با بزرگ کلام میشه Tablet på middag. Gå, små mål på. Håller på. Sen är vi småtkapp, khrokav. Han har så. شاید خودش یا قربان شاید چه ها رازولکا میگن اینجا نیست رازولکا میشه میشه سینی مسکو که رفتی کو ما رازولکا نمیریم آخه نه ما با اونجا ده پیش برادرو قلعه سر شد قلعه هولبوک سر میشه دوستان عزیز انا قلعه را با پورگی مون نواربرداری میکنیم و پیشکش میکنیم با دقت باشید اگر اجازه هم میریم ادروی ما درونش обязательно ана қалара ба пурагӣ шумо дар наварбардорӣ кунед нишон медиҳад территория қала аз ин пара ғусулхона аст яъне музей аст на дӯстони азиз 2017 буд ё 2016 ремонт мерафт дар инҷо мо будем 2016 пештарам ҳозир бошад ба пурагӣ тайёр аст ва иншоалло ки дар он даромада шумо дар нишон медиҳем инҷо усулхона дорад усулхонаш хай фикрм ки шаҳр нест дар омадан шумо бием дарем мо ҳамҷош медурем мемонда бошам салом дӯстони азиз салом алайкум дӯстони азиз мо ҳастем дар худи қалаи ҳулбек ноҳияи восе шаҳри кӯлоб иншоалло ки мо ба пурагӣ иҷозат мо бикан наварбардорӣ мекунем ва пешкаш шумо мекунем дар ин пара музей дора ба ном ҳулбук агар иҷозат боша унҷоро метавонем наварбардорӣ мекунем аммо барои мо асосаш ҳамин қалаа иншоалло ки наварҳои беҳтарин аз пешай бародарони кӯлоб интизор шаванд иншоалло баъд аз қалаа мо кӯлоб рахтем нест иҷозат нест мо шумо иҷозат наметавонем барои наварбардорӣ наметавонем агар бигем ки хайҳол запрета мумкин нест ки ҳамин поли ҳамин территорияро шумо сиёмка кан ҳақ надорем ҳуқуқ надорем намекунем қонуни ҷумҳурии ягон ҳукумат дар ҳамаи дунё худот ҳамин шаҳрванди россия ҷамъ аст ма эксперт юнеска дар тоҷикистон нафасгирӣ дар уҷа ба пул ҳамин хела як чиз аст вақте ки мамнунгот омадӣ иҷозат заповедника шумо ҳуқуқтар чиёи хича дорад қонун қоидаи хича дорад ҳамин қадарша агар шумо дарк кунед ман шукрона мекунам ма шумодам охи мара қонун эҳтиром кунад ма бачаи қонуни шумо эҳтиром албатта як чиз аст ягон маҳдудият нест ба қоидаи муайян лекин вақте ки наи қоидаву фарзи ҳамун ҷои кора мефаҳмонӣ баъд ман чор маълумоти олӣ дорам ман номзади илмои таърихам як таърихи ҳуқуқай ман ҳамаи чиҳои давлата хушрӯ медонам вақте ки шояд ҳамин суханҳои ма намак надошта бошанд ина 5 километр 40-50 миллиард тонна намак бо 20 километр бо 30-40 миллиард райони восе
دنیا را 100 سال به نمک تامین میکنه. توجیکوره 1.5 میلیون سال به نمک نوحیه وسه بسه. همین گپ‌های مو گپی من شخصا تحلیل میکنم از 4 دیپلم دو تاش آموزگاری است. بعدا خودم تحلیل میکنم دیگر رو در کار ندارم. همین چخیلی که گپ میزنم به عزت نفس مردم میرسه. بسیار میرسه. این گپتون توغری. من لکه خودم هیچ کردم. من هیچ کردیم که ما رو خفه کردیم. بارکالله. نه ما برای با همین خاطر ما قطعی یکم کس مثال بحث کردن نیستیم. این نواربرداری ما یکی از کانال های یک دقیقه بخشش نوار در مؤسسه زیرتوبی وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان حکومت جمهوری تاجیکستان هم اجازه چی کردگی اجازه دادگی حتی لیکن بعضی محدودیت هست. محدودیت به او خاطره که به همیشه فایده برسد. چی کمیته زیرینی سوری مبلغ چیش کرده که فرض کردیم که یکا چنقه ما چنقه شما شهروندی مثل دیگر دولت چنقه لیکن تو همین چقدر مو تو شما را و ممکن بعدی شما یکون کسا چی نکنیم نگفتیم پولی توجی که بیار بکنیم ما هم که رسیه شدره یدوشه اول میلیون کرد لوچیه بود برد نبیروم درم مسکو ایسول 93 زندگی میکنم بخش همه کتیب کمسمول بودم رویشون کردیم اونجا زندگی میکنم. این با منفیتی مو هست فقط همون قدر که بعضا خودت بچه خوب بوده تربیه خوبی افتادی رحمت ای بعضیوش بعد روبی گاب میزنن بعد بعضیوش نه خفه میشن. نه ما اگه ما یکون کسا خفه نکردیم ایشولو هم نمیکنیم. اینجا خورجیو بو یک چیز است که ایمو در بسیارتر ما 42 ساله اینجا زحمت میکشم ما شکر میکنم جنابی حاجم ماشاءالله شرفم بوده ما چوب کرده تو بوی ما بود یکون دیو چینا ساختم کنی فرق نداره برای که در همه جا هست اریولی ریشکا بسنده هم است ما چی گنوی کنم ساختم نه اریولی ریشکا ما اگه مردک بله مو خوبسوری ای جنوبی رو میکنیم بارکالله و همون قدر خوش آمد شکرونه خداوند شکرونه پیشوای ملت شکرونه اینمی زمین بارکالله یکون چی نیستن یکون اگرانیشنی نیست نه مرحمت. تشکر زیاد بر سلام علیکم برادران عزیز. چیزی که شما شنیدین از برادرمون که در اریال ریشکا در اینجا نواربرداری کردن در خونه این برادر مهمان شد. این برادر همه ما و شما رو به یک چهره به یک سخن‌هایی که تحلیل خود را دارند یعنی هر نفر میتواند این سخن‌ها را با خود همچون تربیه قبول نماید با ما فهمونده اینجا جای یکم محدودیتی ندارد. برای همه ما این برای فخر ملت ما پیشروی ملت ما آبادی ملت ما است. با اون خاطر دوستان عزیز ما این برادر را در اریال ریشکا دیدیم اومده با این برادر رسم و نواربرداری میکنیم که این فخر ما است که چنین برادرها مردمی که بیرون از دولت ما هست چقدر پیش مهمانداری کردن هم یکدیگر فهمی کردن و بسیار سخنهای خوب گفتن که در آنجا مهمان عطای خدا است. در این ناحیه واسع در شهر کلوب حتی برای مهمان جنگ شدنش ممکن است. نوروز یجم این در شرق فرورسی سال نوی عجم می شود. نوروز اصلا خودش سبزیشه سبزیش تمنای او رو از آفریدگار همین دارم که سبزیشه که این نوروز تا به نوروز اویان می شود در تمام دنیا نوروز سبزیشی نکو باشد و همه اون خطرهایی که
به زمین تهدید میکند همش از جانب آفریدگار برطرف شوند و زمین ما دوی ما آسوده باشد و نوروز عجم رو به همه دنیا تبریک میگم. نوروز همه مبارک. تشکر زیاد بهرام، با شما مبارک شد دوستان عزیز. همین دارم سلامت باشه انشالله. نه برادر جان انشالله. دوستان عزیز چقدر که شما اطراف هولبوک رو دیده ایستادین، اینجا اجازت نمیتین که با بین این زیبایی سبزی که شما دیده ایستید اینجا قدم مونید گذشته به هولبوک داره. هر یک در حقیقت هر یک مؤسسه، هر یک منطقه، هر یک موزه میگیم برای خود قانون و قاعده ها داره. هنگام اومده زبان خوش میگن زبان شیرین ما را چشم میبرن. با همین خاطر دوستان عزیز حاضر این برادر شاید که کمی هم باشه درباره هولبوک و ناحیه واسه معلومات میتیه انشاءالله ما دام نشون میتیه جرا برای اینجا یکم نمود مثلا حجت هم لازم نیست. نفری که در اینجا کار میکنه در حقیقت با ما فهمون که هر یک مؤسسه، هر یک جا منزل، هر یک تاریخیات تاجیکستان، هر یک موزه به خود قانون قاعده داره و ترتیب کار داره و ترتیب قبول کردن مهمونا داره. به همین خاطر دوستان عزیز ما هم همون برادر رو با دقت گوش کردیم. اول با دقت گوش کردیم، بعدا با ما اجازه دادن که با درون قلعه داریم و این قلعه رو با پورگی نوآورداری کنیم تا که برادرانی که بیرون از کشور هستن و نفرانی که تماما از دیگر دولتن این منطقه های زیبا، این منطقه های تاریخی ما رو ببینن. یگان کس رد نکرده است که ما و شما نتوانیم با این منطقه بیاییم و نوآورداری کنیم. دوستان عزیز بهترین میشود که شما هم دوستان عزیز هر کجا که قدم موندین، هر کجایی که رفتید، اول از قانون قاعده، از طرز رفتار و طرز رفتار خود رو اول درست کردن در کار، بعد از قانون قاعده همون منطقه با خبر شدن در کار. برای اون که شما وقتی که میبینید در حقیقت اینجا اجازت هست در آمدن تماشا کردن برای ما و شما آباد کردن، اما بعضی از شما اومده با بالای همین سبزایی که اینها مهنت میکنن و درختایی که دیده ایستادین اینها رو بعضی مقصد پایمال میکنن، جکیده میگذارن. با همین خاطر قانون قاعده داره. من برادرمون هست که همچون راه بلد در قلعه هولبوک ما رو راه بلدی کرده ایستاده است، همراه ما هست و شما هم همین خیلی دوستان عزیز با تعلیم با تربیت بودن این یک فخر انسانیت است. من برادر بهترین سخنان بهترین که از اینجا آغاز میکنی. بله چون اول چی گفتن اول گفتنی هستیم که اول خوش آمدین تخت دولت خوتلان عصرهای 9 و 10 و 11. از همین قلمرو که ما و شما ایستاده ایم در عصرهای 9 و 10 و 11 تمام دولت خوتلان اداره کرده میشد. دولت خوتلان گفته کجا را در نظر داریم؟ مثلا در نظر داریم از خودی بلخی افغانستان، ایواش، ترمیز، شمال حصار وزیر واشگیرانی فیض آباد، رشت وزیر بدخشان، تاجیکستان بدخشان افغانستان و یک قسمت ولایت تهار از هولبوک اداره کرده میشد. احدی سامانیان بود که دولت خود مختار بود. قصر شاه هولبوک بلندی یک تپه بنا شده، بلندی 19 متر، پهنش 50، درازی 300 متر، یعنی 2 هکتار فقط به شاه خوتلان تعلق داشت وگرنه تا دروازه 3 دیوال دفاعی دیگر داشت. خلاص تریتوری شهر هولبوک 280 300 هکتار در بر میگرفت. تا به دوره اسلام در سرزمین ما مردم آریو یا هایتولی تبار زندگی کرد. این سواستیکی که در اینجا میبینید تا اسلام است. دیدین نشان حیات ابدی از 4 عنصر زندگی: آب، آتش، زمین، هوا، گردش فلک، روش خط، یعنی به سوی راستی رفتن گفتنی و از 4 عنصر زندگی گرفته شد: آب، آتش، زمین، هوا است.
وقتی در سرزمین ما اسلام جاری می شود گزارش از یک تمدن به یک تمدن دیگر می شود اما عرف و عادت هایی که تا اسلامی بود در ما حاضر هم باقی است بعد یک دوره اسلام قبول کردن اسلام قبول شد در این سرزمین 255 آیت بقره سوره آیت الکرسی با خط شکسته کفری گیردی در موضع قصر خطاطی شد این به چه خاطر اومد به خاطر اونه که همچون حفظ کننده یعنی از چشم بعد دشمنان ناپاکی وارد قصر بگردن محافظت کنند ماشاءالله بهترین تشکر زیاد دوستان عزیز ما این برادر ما میکنیم که اجازت میگیریم که همین در رو به نیت نیک خودش مکشه ما حاضر از حج آمدگیم ماشاءالله روز 16 18 الکی ما بعد یک تیم بگستیم حج رفتگی بودیم حج عمره و خودی مکه و مدینه ما زیارت کرده اومدیم خونه خود رو میخوام که همین دست با دستی خود بهترین دوام میکنیم که خداوند بخشنده مهربان همه وقت تینجی و عبودی یکدیگر فهمید در دولت ما باشد بسم الله الرحمن الرحیم. این برادران عزیز خداوند ما را نصیب گردونده است خداوند شما را نصیب گردوند که با دولت خود و ملت خود خدمت نمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. این برادران عزیز بهترین میشه که ما و شما یک فهمی و زبان خوب داشته باشیم شیرین داشته باشیم که نتوانیم کسی را در روی دنیا خفه نماییم. محمد برادر جان گفتیم قصر بلندی تپه بودیم شدگی زمین جایی که ما بریم بازسازی شدگی است دیگر زمین قسمت چی طرفی اون طرفی میبینید همه چیز اصل است یکم اوشونه قصر انبار عراق اصلی ها دوم دیدبانگو سوم چهارم هم دیدبانگو یکی دیگه بچه خاطر اگه دیدبانگو از این قسمت هاست بیشتر است چون که وقتی که دشمن همین سه دیواری مدافع را رخنه کرده نزدیک دروازه قصر شکسته شود و وارد قصر گردند از اونجا تیرباران کرده دشمنان رو نزدیک دروازه قصر نمیدونند انا که نگاه کنید این چیزی اصل است دیدین اینا مزایکا میگیم چی میگیم پشت فرش چی میگیم خیلی میگیم که مزایکا بله اصلش اینم سبب دارد بی سبب نچینند چون که فرش از درفت او گشت و گذار بسیار میشود خدمتی بسیار کنند یا که اومد شوی خصلان در وضع قصر شده میشد با واسطه حسب وارد قصر همین اصل نالش پر گفته کرده این اصلی هم بله اصلش بله اصلش در اینجا دروازه وقتی که دروازه شد حتما مجهز از پاسبان میشود اونجا هم پاسبان است این اخیران حجره که سروری پاسبانو میشد کدام مهمانی وارد قصر در اینجا حتما بیاراق میشد بعد اجازت میداد در همون صحنه حویلگی قصر یا که در اون تاقایی که ببینید اونجا لوازمات‌های جنگی چیزی که بود در اونجا گذاشته میشدن و بعد انا که اجازه داد صحنه حویلگی قصر گفتیم زمین سطح زمین به بلندی 9 متر جای مهمان قبول کردن مجلسگاه جای جمع آمد قصر طرف چپ نیمه قصر قسمت معیشی قصر است در قسمت معیشی چی داخل می شود در اونجا آشخانه دارد تئاتر دارد حرم خانه شاهی ختلانه حوض آب و جای زندگی میکرد یک قسمت گروی در بود این قسمت باشد قسمت معمولی قصر این طرف قسمت معمولی قصر قسمت معمولی قصر دو آشیانه بود از همین کریدور تا قبولگاه شاهی ختلان 5 دروازه گذشته نزد شاهی ختلان میرفت بهترین دوستان عزیز اگر شما نفهمیده باشید زبان ادبی را به زبان خودمون که زبان ورواریزم میگن یعنی علاوه بر دیگر زبان ها است از در اومدن در اونجا مزایکا میگیم یا اینکه پلیتکا میگیم این پلیتکایی که دیدی هستین خشت در دوره پیش گذاشتم به خاطر که اسبشون نلغزن. انا دوستان عزیز اینجا وقتی که ما در اومدیم در حقیقت این هر اون چیزی که شما تو در دیدین یا که از در اومدن شما دیدین این خودکاری است. بعد از اون که از اونجا این طرف باشد اصلی است. هر اون چیزی که در دوره قدیم بود هر اون چیزی که اصول بود گفتن همون چیزا است. برای زیباییش آرایش پیشش رو از نو سازی کردن. بله سازی کردن. بله. وقتی که در این سرزمین اسلام جاری میشید از طرف راست کهنه‌ترین مسجد قصر شاه هولبوک است نمی در اونجا چیلخانه خانه استراحت جای تورا جای نمازخانه شون که در اونجا نماز میخوان اونجا چیلخانه بوده. بله اکنون با امروزه ملت تاجیک قصر شاه هولبوک چی داد گرچنده که ملتی که در آن دور گذاشته بود مثال شهردار بود و بغیر از این 5 رکن‌های شهرداری را با ما گذاشته که در قصر 1200 سال پیش شبکه زیر فرش گارانتی را استفاده بردن شبکه‌های پرتو که مثلا پرتو گرفتن بله شبکه‌های آبیاری شبکه‌های آب صاف کنی شبکه آبی برف و باران از قصر بیرون اینا همش در قصر 1200 سال پیش وجود داشت
Машалло, беҳтарин. Дӯстони азиз, шумо мегӯед ки аз куҷо чӣ хел чӣ гуна ҳама ин дар инҷо ин обҳои ғарзи қаср омада дар оҷа такшил мешуд аз ин қисмат. Уна қибра дидем. ҳама обҳои ғарзи қаср омада дар оҷа такшил мешуд ва баъд соф карда шуда баъд берун интиқол карда мешуд. Чунки ҳам оба истифода барад, ҳам гирди муҳити қаср бӯйнок мешавад. Қаср ба чӣ хотир дар инҷа сохта шуда? Махсусан дар ҳаминҷа сохта шуд. Чунки қисмати дифоии қаср беҳтарин ҷо буд. Дидаш қулайтар ки буд, шоҳи Хатлон махсусан пешниҳод кард қаср дар ҳамин баландии тепа. Ҳама ҷо метавон. Дигар аз се қисмати қаср об буд. Дидем, аз ин қисмат дарёи Сурхоб, аз он қисмат дарёи Ёқсу, ҳар ду резиш мекунад, як дарё мешавад меравад ҳаминҷа. Дидем, ҳаминҷа меравад. Ҳамин қисмати дифоии қаср асос бигем дарёи Сурхобу дарёи Ёқсу аст. Ва аз ҳамин дидбонгоҳ то сарҳад 18 километр аст. То сарҳади Афғонистон 18 километр аст. Ва дина кӯи намаки Хоҷа Муъмин, аз он қисмат мебинед, пушти ин инқадар калона. сарҳад аст. аз ин тараф бошад маҳалла қишлоқ аст. Қишлоқ деҳаи Меҳроб аст. боз чӣ қисмҳо дорад? Боз чӣ чизо дорад? гуфтем то қабулгоҳи шоҳи Хатлон 5 дарвоза гузашта меомадем. Ин чорум дарвозаи қаср аст, инаш панҷум дарвоза ва қабулгоҳ, вориди қабулгоҳи шоҳи Хатлон мешавад. ҳамин панҷум дарвозае ки мо вориди қабулгоҳи шоҳи Хатлон гаштем ва ворид гаштем. Мо дар фарш истодагӣ баландии 2 ошона аз мо боло дар начаи сухтор боду борону барф валангор шудагӣ. Аз тарафи чап ҳуҷраҳоро мебинем. хеле гирдобагир 14 ҳуҷра. 14 ҳуҷра мансуб ба ки буд? Ба амалдорони ҳамодати 300 сурхоталон аз инҷо идора карданд. вале дар тамоми ҷо муаррифӣ шуд қасри шоҳон. ин мо дар фарш истодагем. худи ҳамин зам ки шуд, ҷое ки шоҳи Хатлон мешуд дар ҳамин қисмати қаср буд. вақте ки Ҳулбуг муаррифӣ шуд дар тамоми рӯи дунё 1200 сол вақте ки коҳишҳо давом додан гирифтанд, давом додан, таърихи Ҳулбуг аз ин беш пайдо шуд. мо ҳаминҷоро шур задем, дар ҳаминҷа ҷасадҳои бозёфт кардем. таърихи 3-3.5 ҳазор сола дорад. ҳам зан, ҳам 4 мард бозёфт шуд. шари кӯдак дар батни модар месад, хилқат кардаги гурундагианд. болои сари ҳар як ҷасад як табақи сафорӣ ва поёни пол як кӯза мондагӣ. даруншон ягон чӣ доштанд? Не, даруншон. Не, таъмили гурундани мо чӣ буд? Аз ҳамин хӯроки дӯстоша болои сар мемонд. ва поёни пол як кӯзада об мемонд. занҳо 1.90 то 2 метр скелетошон ва мардҳо аз 2 метр то 2 метру 27 сантиметр дароз будан. ҷамҷа гурундагӣ. ин ҳамин кадом қавми ҳамин наздикии дайрока зиндагӣ мекарда, ин теппа ҳамчун мазори истифода бурда шуда. ҳамин баъд аз гумронӣ. ина гӯягам агар ҳисоб-ҳасаб кунем, агар 2700 сол пеш аз Ҳулбуг. баъд аз ҳукмронӣ ҷа тарих ҷо буд. ин пеш як теппа буд. фаҳмо. беҳтарин. Дигар аю соло агар ин боқӣ мемонд зур буду. ин агар дар асрҳои 9, 10 ё 3 бор валангор шуд. як бор аз тарафи арабо гуфтем босозӣ карда шуд, дуюм бор аз тарафи Туркои Қарахонӣ соли 1037 бо сарварии Буритеги Қарахонӣ қасри шоҳони рӯ валангор карда ва сеюм бор аз тарафи Туркои Салҷуқӣ дар асрҳои 11 ба 12 баъди 6 моҳи муосира аз тарафи Туркои Салҷуқӣ қасри шоҳони рӯ оташ зада шуд. осиёи марказӣ, дар осиёи марказӣ чунин қаср вуҷуд надошт. аз алами бисёр ё аз чида бигем аз ҳасади бисёр омада, бале зади бисёр омада қаср як бор оташ безада мебурам менам гашта дуюм бора омада кашада. Дигар ин валангор каси зиндагӣ искандари макдуми рақсана занаш дар ҳамҷа зиндагӣ не иҷа зиндагӣ намекард. ӯ шоҳи вахшон замина дигар ҷо зиндагӣ мекард. қисмати бигем не қисмати фарқора места. кадом шоҳ дар инҷа зиндагӣ мекард? я шоҳбол, шоҳ Саиҷӣ, шоҳ Аличӯ, шоҳ Бадртархон то ислом. шоҳ Бадртархон охирон шоҳе ки бо арабо гуфтушунид ва ислом қабул шуд дар ин сарзамин. баъд сулолаи Бануҷурӣ омад, дар онда беки Бануҷурӣ, Довуд, Аҳмад бни Довуди Бануҷур сари давлат омада. мо шунида будем ки ҳамо Роксана Рухшона, яъне духтари зани ҳамо шоҳ дар ҳаминҷа қати фарзандаш алов задагия. хаяки версияҳо бисёр аст. ҳар гап аст. ӯ даврае ки шоҳи ба Искандар ба ин сарзаминҳо ҳуҷум мекунад меяд, дар қасри шоҳи вуҷуд надошт. ин ягон асосию хеле надорад. дигар ҷуда буд қаср. ҳақиқатро аз нафаре ки мефаҳме ки дар ин ҷо таърихи ин ҷоро ба хубию ба пуррагӣ медонад. ва ҳар сафсатае ки мо мешнавем, ҳар як таърихе ки мо аз дигаро мешнавем,
ин ҳамчун придумка меган. Ина бисёр одамо ба чун придумат мекунанд. Мебофанд. Дар ҳақиқат ман то ҳамин чӣ намедонистам ки Роксана зани Искандари Македонӣ Рухшона вақте ки ҳуҷум мекунад меяд дар ҳамин минтақа мебинад када духтари Хушрӯ ҳамура мегирад. Вақте ки Искандар Македонӣ дар ҷанг мекишанд баъд ира қатъиян фарзандаш дар ҳамин ҷо мегуронанд мекушанд аловуш мезананд ки мақсад наслш пайдо нашавад намонад. Дӯстони азиз дар ин ҷо мебинем ин қабрҳои рамзӣ, қабри рамзӣ мегӯем бибахшед. қабрҳои рамзӣ ин яъне оромгоҳ аст, қабристон аст. Қабристони яке аз кадоми ин одамҳое ки дар аср буданд худо раҳмат. ин қабрҳои рамзӣ мегӯем ба хотири чӣ кардагист? Ба хотири оне ки рафтану барои майдонои муҳориба дар он ҷо ҷангидан, аз он ҷо гаштанд, омадан як гӯшаи хотиравӣ дар ҳаққи мо. Асос чи? Асос рӯҳияи одамони зинда мондагиро баланд бардоранд ки дар ҳақиқат баъди марга моро қадр мекунанд ва оно мадр. Бале. Яъни қабрҳои рамзӣ. Эҳтиром баъд Эҳтиром баъди марг. баъди марг. Беҳтарин ана бародарон. Ана ҷа ки мебинем 1200 сол пеш ин сивилизация дар қасри Шоҳони Гулбуг истифода бурда шуда партов. Ин бо сарпӯш маҳкам аст, сарпӯша мегирданд, партовта мешуд. Одамое ки хизмати коммуналии қаср дар ҷо буданд, так ба таки қаср омада. ин то берун намерафтанд? Мерафт. Ҳамин хел рафта берун мерафт. ин партовгоҳ. Партов бала. ин ҷое ки мусуркошона мепартофтанд айҷа ай қаср берун дар вақти ки бо ҷангам шаванд ҳаминҷа партофтан мегирифтанд баъд ай боло ай берун балонда мегирифтанд мебурданд дуртар мепартофтанд аст. چی باشه اینا؟ дӯстони азиз қубури аслии қасри Шоҳи Гулбуг. Яъни қисмати маъмурии қаср мо дар он ҷо такрор кунем, гуфтем ки дуошона аст, тамоми обҳои барфу борони қаср омада дар ин ҷо мерехт, баъд аз ин ҷо берун интиқол карда мешуд. аввал ҷа ҷамъ мешуда? Бале, ин қубури аслӣ. محکم نشیده این قصولا мо тоза кардем, маҳкам шидаги будем, мо тоза кардем. ёфтанд тоза шудагиана не ки шкатур кардагӣ Не, ями куза ҳай, чӣ хел бигем? Колодеса. колодеса бигем. ҳамин колодес ки ози Аз байн аст, ягонем бо байн, инаш байнаш маҳкам кардаги аст. نگاه کش بهش بو محکم را ولی با چقدر البته О, ҳамон аст, то таҳра рафтаги, то таҳра баъд аз ин ҷо қубур бо берун оби амин рола бозӣ мекунад. اصل سرجی оба берун. جمعشته کوبش‌های قصر شاه گلبوگ از سال 1946 بعد جنگ بدون وطنی آغاز شد. سال 1951 لیتینسکی داوید بیش، سال 1957 خودی پروفسور ارکینوی غلاموات و دوره استقلالیت به دست آوردن کوبش سر کرد در حدود قصر. اینجا ما کار کردگی ما اینجا من ماشین قطع خاک برآورده بودم زیلدوش قطع ارکینوی خلیفه وجود دیدم بود میگم قطع ارکینوی ما اینجا کار میکردم همون سالی که ارکینوی کار میکرد کو هم سال ما کار کردیم حیدر بود бародарони азиз ин бародаре ки хати мо буд дар ин ҷо кор кардааст. من این رایو رو هفته از 12 در کار میکنم قدیم میرزا میمودیم میرزا میرزا بود دیگه یا شوخ بود بچه ها دیدی اخی میگم خود اما دوره کاری ما بود سال 88 او بود بله زیل داشتم منم دو زیل همین کاروتکی اومد اوه یک روارده بودیم نریخته اسکواتریس خیدر حکم حیدر ай соли 88 اوه 88 ай соли 88 сум инҷа اوه اینا یا کم بگه گود یا ما موش دوران توزه میکردیم خاطر کنه غلام о اما ارکینوی غلام آبستی بعد بیادم زد تو در سال 91 94 همون کنه غلام و جای سر خوبش کرده بود همین خیلی چاتی اینا کار میکردی شد که قطعی ولد یا باجو ولد جلوش تو من فراموش کردم بخدا یا روسی ریشکی رشته رو اونم خطیش بودم اوه تو آرکیتکتر بود میام چوبای پرتو میام чӯи партова یا چوبای پرتو اینا هم پایینش مستقیم давом шавай накарде на тоза نه накарде نه اینا هم نو چپا شدن чапа шудана قسمت قصر تئاتر شد جای دلخوشی یا تکمیل لباس میکردن بالای اون کات صحنه
али ҳунар дар онҷо месароеду суруд мехонду масалан рақсу бозӣ мекардам майдони рақсу бозӣ ҳар касе каде чӣ мартабае дошт я ҳуҷра ду ҳуҷра се ҳуҷра аз қисмат се ҳуҷра аз қисмат махсусан шоҳи хатлон дар инҷа истироҳат мекард чунки назар ба дигар ҳуҷраҳо инаш зебу зинаташ бисёртар буд аин суроғ инҷа бошад ҷои такмили либос болои ин саҳна ҳаст дар инҷа масалан сароянда мебурад такмили либос мекард бо вақти навбаташ мешед мебуромад дар инҷа шуруъ мехонд масалан бисмиллоҳи роҳмони роҳим либосо алиш мекардасан турдамро бисмиллоҳ аз танки дуромади ҳамин суроხие ки дар инҷа мебинед ин ҷои суфуёра суфуёра мебинед ҷои мана баромад кардем инҷа мана шумо дидед бале ман шуморо дидам қабул кардем кай навбатам расид ва мусиқӣ ки буд чӣ навбат мебуромад такмили либос мекард ва омада дар инҷа хонандаш месароид ваҳ ин ҳам суроხи ду рола бозӣ мекард ҳам барои суфуёр ҳам барои рӯшанӣ кардани ҳудуди дарон такмили ҷои такмили либос бародаро дар даруни қалаи Улбук даромадем ва мехоҳем ки дӯстони азиз бо шумо ҷоро ба пуррагӣ нишон диҳем ва ин бародармон имрӯз маълумоти пурра дар бораи ин ҷо ба мо расондан ва мо ба шумо кӯшиш мекунем ки расонем ва шумо ҳам тавонед ки ба ин минтақа биёед ҳамроҳи ин бародар иншоалло ки дар ин ҷо яке аз роҳбалати беҳтарин аст ки аз соли ба ин сарзамин биёену аз таъриху тамаддуни миллати тоҷик бохабар шавем. бале саломат бошед дӯстони азиз мо давом метиҳем тааллуқ дошт ин тарафи бале ба ки ба занҳо ҳарамхонаи шоҳи фатлон бибинед инҷа нигоҳ кунед хиштое ки масалан кафел мегӯем чӣ мегӯем аз ҷо бозёфт шудам дар фуло истифода бурда шуда чандам хиш бозёфт кардем яъне дар ҳамун давра ҳам занаку алоҳида будану мардаку алоҳида чунки аз як қисмати қаср бо ҳавзи об буд бибин обаш 18-20 километр аз худи ҳавзи қайнар ба воситаи қубурҳои сафолӣ вориди қасри шоҳони обёрӣ шуда гашт ин баландида обамбора ба хотири чӣ кард ба хотири оне кард ки масалан шустушӯй кунанд оба истифода баранд ва асосаш чи асоса ё як сохтор шуд об проблем нашуд ё ки агар масалан муҳосирада ки қалдан об масалан проблема нашавад гуфта кардагиаш пинҳони оварда касе намедонад ки оби қаср аз куҷо мешавад лекин туркои салҷуқӣ дар асрҳои 11-12 баъди 6 моҳи муҳосира асос бигем шикаст хӯрдани ҳамин мардуме ки дар ҳамин сарзамин зиндагӣ кард роҳи об сабаб шуд оба роҳи оба ки буриданд шикаста қаср асари нав таъмир кард ҳатто намедонистанд ки аз куҷо омад ва ба таги замин оварда гирда замин чӣ қадар масалан оба захира мекардам дар инҷа ҳамин қадар ҳавзи калон буд ин хок хоки омадааст ана он фарш аст дидед он фарш ана он пола ана ин хоки омадааст бале ин хоки омадааст дига ана ин қадар ҳама ҷо ҳавз ба чӣ сабаба ки хока овардан хоки омад худшон овардан мақсад шумо болопӯши табиат бо чӣ пӯшонда болопӯш болопӯш маҳкам шуда сухтор не ки хокаш бисёртар шамол обу бод иҷо овардаги ё ҳарамхона бутем ҳама ино ҳарамхона гарем ин гарем ҷое ки занҳои ҳамун боё зиндагӣ мекарданд шаб зиндадорӣ мекарданд ҷо беҳтарин ин қадар хокаш ҷо пайдо шуд деволо вақте ки қасра бунёд мекунад аз лои девол аз лои покса сохта шудагиаст баъд хишти хома истифода бурдан баъд хишти пухтара истифода бурдан дар он давра хишти пухтара дар ҳамин ҷа истеҳсол кард ҳеҷ коршо мондагӣ нест ки ҷое ки мақсад тайёр мекарданд сандалиҳо мешишиданд ҳамунҷо буғи гарм аз он суроხиҳо омада ин пошна гарм мекарданд дар инҷо ин сандалиҳо ин деволо ҳама босозианд ин ҳамашон ба хотири базебтар шудан не ки проекти шурӯъ ҳам проекти хича қариб монанд ин бо идея Володя Бажутин пешниҳод кард мо макети макет кардем дар асоси макет баъд ина
пешниҳод кардан, пешниҳоди хеле валоди ба шуд. او ایکون دولتی که یورو با قب کرده ورده با یک گفته رسمی اون از سال 80 اصلی از سال گرمانیا از اون استخوان‌های گرمانیا یعنی بخشده چقدر گرمانه دامی چیزو رفته قبضه یو مونده نمونده صورت ها رایفته گرمانه ده بسیار چیزو ها این نمیسوز زود ای خزم ها ما فکرم که همینجا تمام شده بله وطن است یکم پیشنیاد یکم سخن یکم تمنیات میکرده بسیار خوب میشد بهترین استاد درباره گفتن که در عرفه عید نوروز برای همه شما هموطنان سرول تنصیحاتی در کجای باشین سوق سلامت یادی وطن نکنین میگه که در ندارد خانه ما از برای دوستان از ازل خرماشایل و ملکی بهتر ساختن ما دروازه نداریم همه وقت بیاین در یکی ما هم در اون ملک‌های غریبی بودیم میگفتن که یکی از سخنان بهترین که با زبان روسی خیلی رودکی بزرگ گفتن میگه когда один враг это много беда а когда 100 друзей это мало всегда ما فخر میکنیم که شما با سرزمینی بیاین با ما دوست شوید زنده باشی یک بار دیگه نوروز مبارک برای همه زنده باش برادران عزیز چقدر که ما خوشحال شدیم از سخنهای این برادر از تاریخ اینجا وقتی ما هم بولیده خوشحال شدیم خرسند شدیم و بهترین که اجازه دادن برای ما که ما همه در قلعه هولبوک با دست خود ما شدم و اینا با این برادر تشکر زیاد میگم که این امکانیت برای ما دریغ نداشته اجازه داده ما یک گپ پیش اول بخشش میپرسم میگم چون که اومدم چون شما نگه از خارجه بود کو دروازه را کشیم وارد قصر گشتیم همون جایی که خشت و پرچین چیندگی اونجا با دستاش همین خیلی مالی داد ما گفتم حیران شدم که به خاطر چی کرد اینا یگان قومش در اینجا گذاشته خود به خود ترجمانش در پیرواد کرد گفت نگو من فخر میکنم که یک شاهی بزرگ در اینجا قدم مون که امروز نوبت من است شما فخر کنید که اینجا قدم مونده یک خارجی گفت این گپ این گپ یک خارجی گفت البته گپی زور زرده ببین این من خودم بچه‌ش میگم همین پرچین در خیلی باشکام زد و با دستوش همین خیلی مولی ما گفتم یگان قومش اینجا گذاشته باشه ترجمان همین سخنی ما در ترجمه کرد که بعد نو گفت نه و من فخر میکنم که یک شاهی بزرگ در اینجا قدم مون امروز که نوبت قدم گاهی من نوبت من است اینا ما بچه‌ش تشکر زیاد برادر عزیز خیلی ما خرسند هستیم خوشحال هستیم و بولیده ما هم خیلی خوشحال شد ما الکی از اینجا با یک جای تاریخی نظر میکنی یک هویت ملی یک حس ملی پیدا میشه در حقیقت امروز شکرانه خداوند شکرانه تنجی و امانی شکرانه سیاست پیشکسوت جناب عالی پیشوای معظم که امروز چشم همه ما و شما گشوده شد ما آزادانه گفتم میتونیم که ما ملت بزرگیم تاریخیم ملت با فرهنگیم دوستان عزیز از همه شما احترام خواهش میکنم که با وطن برمیگردید تنها اومده مثل زنو 5-10 روز وقت دارید یا که 1-2 ماه وقت دارید در خونه ننشینید 1 روز شدین 2 روز شدین 5 روز شدین 10 روز شدین پدر مادر را دیدین میتوانید با همراه پدر مادر به اینجا بیایید که وقتی اونها هم خوش شوند میتوانید با زن فرزنداتون بیایید ما میگردیم پیشنهاد میکنیم به شما برادران ما شما را مجبور نمیکنیم که شما بیایید ما تنها نشان میتیم و پیشنهاد میکنیم دوستان عزیز که در حقیقت در تاجیکستان ما در دولت ما که جایهای زیبا تاریخی جای آزاد جایی که باد و هواش از گفت گپا پرتوف ها از قبورهایی که بوی میکنند از آنها دورتر است بوی ندارد اینجا طبیعت زنده باد و هوای تازه که وقتی شما را خوش میگرداند برادران ما تنها پیشنهاد میکنیم دوامش خواهش شما مثل شما خودتان خواهین نیت داشته باشین آرزو داشته باشین ژلانتون گفته روسا ژلانتون که باشه بیاین اگر نباشه خیر همونطور میتونین محرمت در خونه شینین پیش پدر مادر بهتر از ملک دنیا است یکی همراه پدر مادر با گشتن این فخری گفت گپا فرزندی شما است که شما پدر مادر رو به همین
чунин ҷойҳои зебо, чунин ҷойҳои тарихӣ меорен, мебинан ва ё аз вақти худ чи хеле бародарам соли 88 сол дар ин ҷо омад. Ҳозир вақте ки мо қалъа даромем, баъд аллакай шояд ки дар хотириш зад ки дар ҳамин ҷо кор мекарда. Чандин соло пеш ин бародар дар ин ҷо кор мекардааст, ҳаман дар ёдаш аст. Хеле бародарони азиз, ина бародар мо сухани охирина боз ба ин бародар мекунем ки ҳамчун роҳбалад дар ин ҷо кор мекунад ва хушҳол аст барои ҳар яке мо ки вақте дар ин ҷо медароем бо суханҳои хуб, бо тарихиёти хеле қадима таби мову шуморо болида мегардонад. غسلخانه هولباگ و غسلخانه معماری یا قصر شاهان هولباگ همه توجه بکنید. خدا نگهبان تماشا برادر، تشکر زیاد. ما هم خیلی می‌ندار هستیم. اینا رحمت اگر امکانات باشد با آخرین سخن استاد یگام چی خوش میکرد با بسیار بهترین ان شاء الله حاضر بیا ان شاء الله استاد بیا بهترین تشکر. انجام خود سر کردی فرجام چند درصد باشین. یک چیز است، خونه ما در ندارد از برای دوستان. از ازل خیلی حاضر مهرو بوده. هولبوک در نداره برای دوستان. بارکالله. دیگه بعد از سخن‌های شما ما نمیتونیم سخن کنیم، برای اینکه مهمانتای خدا است. همه وقت چیزی که برادرها سخن‌های خوب، سخن‌های نیک گفتن برای شما در نداره. اخیران گپی کی را میگم؟ قهرمان خلق توجیک استاد میرزا ترسنزاده را میگه که دوست باید سخت در آغوش گیر رسم خوبی توجیکان رو بودن. بهترین خدا نگهبان. تماشا تشکر زیاد. خیلی خوشحال. اومدیم خونه خود رو. میخوام که همین دست با دست خود بهترین دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان همه وقت تینجی و عبودی یکدیگر فهمید در دولت ما باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. این برادران عزیز، خداوند ما را نصیب گردانده است، خداوند شما را نصیب گرداند که با دولت خود و ملت خود خدمت نمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. این برادران عزیز، بهترین میشود که ما و شما یکدیگر فهمید و زبان خوب وارد داشته باشیم، شیرین داشته باشیم که نتوانیم کسی را در روی دنیا خفه نماییم. برادرمون که در اریال ریشکا در اینجا نوربرداری کردن، در خونه این برادر مهمان شد. این برادر همه ما و شما رو به یک چهره، به یک سخن‌هایی که تحلیل خود را